Kyamuwendo kyokola okuba nga oli kwa media mwebale kuvaayo ne mutuwagira nga bona bambi emboozi effe ku YouTube kituzaamu amaani era tusaba abayaka bakali ku subscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira okutuuka wano wentu sona kulwalero nvuire waife ebusida mubikado nga bwe muli kubona mbera ya kikangabwa, mbera ya maziga, mbera ya kiyongobero eno mu bitundu ebyebuwongo mu igombe lyena kalama mu disiganga. Wano woli kubona abantu abangi kino kidiba ekidiba kino kibagano ku kyalo ky'ebuwongo wabula ekyembye kiriwo nti eriyo omwana wa myaka 13 ono mwana abiri asoma primary 6 omwana ono yabeidye osana made ne baine wabula olwabaire nti agezaku okusana amadi bambi yagwire yadimira era yafa. So nembere eri wano kuvona ko lwedo nga sawa 10 bambi tuli eno nga bali kugezaku ku okunonya omulambo gwe aye gukyabuze nga nkali kwenga ino okubakobera nti ekyalo kino ekyebuwongo tutegeezebwa nti kirina ekizibu ekya eibule ly'amadi amadi matono nyongoli amadi gaikekwa era nga borehole wabana ikota liri kuunga ibiri ayenge yamani ekola eri kuwandira yonka kino kiwaliriza abataka okunonya amadi mu bitundu ebindi naddala mu bisulo era nga batukobeire nti ekisulo kino kibere kya mugasa ino ekyalo kino nga abantu abasinga bambe baidagano okunona amadi wabula ekyabeere waido kiresi abataka nga emito bali kunenya nga bambi envu edibaire ku mutwe omu ku baana abedyano okunona amadi bambi yalemereirwa yatere yagwa mu kidiba yago yafuirawo olowooza kirowoozo ekimedium yakoba ati kangwemu okusalawo kw'amaani lwakuba tasobola bwakuja wansi ayo weyewe ekintu ekiri ku kyalo kuno kyeyogerera kyene nti nafiirirwa omwana wange mwendukulu wange yabaire aidye kunona maadi mwine yagwamu yayenda amutaase omuto neyasoose okugwamu yayenda amutaase yatolamu omuto mwene yaserengeta era yafuuka omufu egano baidi wano nga wano waliwo scarcity y'amaadi bo wambu balayininga okutuuka ku maadi bulayininga ino kale okufuna kw'amaadi gano kukozesa waka batera okuyida abantu bonabona ekyalo kyafuna kuwana amaadi obwangu then bakolektinga gala ag'okunywa lwomude bubaho kale mbuyayide wano around saa 12 bweyatuuse kubowa bali kunkobera allegations nti babaire nibaine babaire nga bajja okugwamu yabalwesitwinga during that course of rescuing them mwene instead kabiri yagwamu yagwiremu kale batuwa information nti omwana akoze eki agwiremu olwalongo tuli kustrugling okumutoolamu aye nga obuzibu obuno okusinga nti abaasima ekiina kino kibayamba community kuba ekiina kino obuleeyi bwakyo oliko kibona kituusa kumpi n'efuuti ebibiri eyo nemboozi yetubaleetere nga wemba kubye ndi Yazid Yolisigira owefe busede mubikado abakali ku subscribinga go ahead and subscribe, like and share our videos nga wemba kubye wano woli kubona gano ekidiba kino kiri ku kyalo buwongo era nga ekidiba kino aba akisima n'aba kampuni ekola enguudo eya Starling yasima gano ngeri kutola wa mabaale muli kubona gano wano waliwo olusozi lubatola kwa mabaale olusozi luno balweta lwa Kigulu Hill baida batola wa mabaale era abantu abandi abali mu bitundu ebyeganga basinga baida olusozi luno ekigulu ababazimba amayumba bagona enkokoto
yebakolesa okuzimba amayumba bambi bagitola wano emotoka lwadde mu kibuga ky'Eganga edisomba enkokoto bambi dida wano ekigulu weditola abantu abasinga bayidi wano so abakola enguudo aba Starling tukitegeere ku nti baafuna olukusa okuyida okukonkona amabaali gano bakole mu bafune mu kolansi oba amabaali amatono ge bajja ne bayiwa mu luguudo nga balikola kolansi era nga ekifo kino baatoolawo amabaali kyasigalawo ogwina guno gwaligama mu amaadi era nga abataka amaadi gano baye bageyambisa bambi ewaka nga bagakolesa okunwa bambi n'okolesa ebintu ebindi okwoza so n'ebindi bindi so lwabeewo naku lwaido saawa nga 12 abantu bangi bayidigana okufuna amaadi mubaidi okufuna amaadi n'omwabeeyo n'omwana omuwala bambi Nalumansi Shaluwa yaidye nibaine okwidana okufuna amaadi n'ekidomola wabula yabaire agezaako okusena amaadi yatyerera yagwa mu kidiba muno era baina ababerewo bagezizaako nti benda kumutoolayo ababe nga tekikasoboka era ng'ekyaberewo bambi yadimira irala era okuva ku lwaido paka yeje buli eno omulambo gwa Nalumansi gukaali kubonebwako ab'obuyinza abategeeza poliisi y'omu bitundu eby'Eganga poliisi yabaire kukuwano iggulo batandika okunoonyanoonyakoko wabula byalema era nga n'olunaku lwa leero bakeereiremu baidano bagumba wano ku kidiba wano ekyebuwongo enakalama kulusozi olw'ekigulu era nga bafunye kuku abantu baswima abaidi okwewuga ogezaako okwika wansi okunoonya omulambo wabula okuva ku nkyo era bambi ebintu bikalemye omulambo gukalemye abantu bali kugezaako okuwuga bali kugezaako okunoonya amaadi bambi omulambo gulobye okuboneka omuntu yamyewo agwire mu maadi naate madambiro natuukawo okunagira okutuuka nayagaana nga omwana agwire mu maadi okusinziira ku babaire bainongola nti omwana ono yabaye mukulu kuba babaire naye ono omuto ne yasoose ogwamu ono omukulu akola kya olumoya lwatwereyo naati wamutuukiza ku lukalu yeena yajja n'amaadi abairukiriza ababaire baina basikulayo ono okulowooza okutoolayo n'olengola ali kwongera kukola ki kujja n'amaadi okuva ku ssaawa edo bwakya kati ku ssaawa nga 12 nga bukya twafunayo omukugu mulala yeida yeikamu ye naye atandika paka ssaawa oti 8 ngaye tukaali kukola ki tukaali kumubona tukobera okuva iddo ki ekyalemesa omuntu ono okuvaamu era busaini mutuusewa ndina kwewuunya bwewuunya nze nga nkalituuka wano bankubire bwa isimu nakubira DPC eisimu nti nfunye ekizibu obw'Eganga omukisa omulungi yabaireku yangema namukobera obuzibu obuliwo yatwaire obuvunaanizibwa yampereza abaisirikale bwenta mwidi oba yena yabaireku oba bbe yampereza abaisirikale batandika okunoonya omuntu gaafiirire ndabaire ssaawa nga 2 ku kitundu baba nga omulimo gubaleme bagolola surprise n'obunivu obw'abantu abo bonna omusango ogwasuze mu ofiisi baidye essaawa 4 na kitundu aye ebyobwibi yoba tweyigwirewo babikuuma aye kumufu tibasobwere mukuuma ate nga bagutegeire baidye essaawa 4 na kitundu n'essaawa dino tulirowooza ng'ekyalo kyesolyemu esente kitemu omuntu adima omuntu waife aveeyo batukoba nti bo balina obukugu tidi oba obukugu bwe balinago bukomya tidi oba bukaja mu maiso tidi oba ife tujja n'owaife anoonya omuntu tidi oyo news report. Omwana ono yafuire nga mbakubye nti ni Nalumansi Shaluwa abeera asoma kibiina kya mukaaga wali ku isomero lya Budali Primary School. Budali tikiri wale ino ni wano abeera asoma kibiina kya mukaaga era tukitegeere ku nti okutandika okusoma yatandika wiiki eno
nga abaire abanga budadabwe mu kiwumulo abaire yajja kuwumula bwadaddawe so wiiki eno yaira yatandika okujja ku isomero era abaire ku isomero nga yakabayo obeena ku nga 3 so ng'ekyalo nga wekitolagana amaadi mama wa Shalwa ya mukobi ajegana afune ku maadi ni baine kabula olwatuuse gano ebintu byagire bulungi yaidye nga idi nti ajja kufuna amaadi mu bwangu ngo abaire akolanga bulido nga teidi nti kumulundi guno bambi ajja kugwamu bambi afe ekyembi olwabeera nti ageza kuku yatereka yagwa era yafuirawo so embira neyo tuli wano ayo okuva ido sawa nga 10 yagwiremu bambi tuligezaako okunonya bambi bikalemye osaziro naluwe kigulu abantu balwidino nti lwa misambwa era nga kuliko n'omusamize alusamirira alutwala mbwa atwala emizimu gya wano so abakulembeze kye bakoze bakuye nti oba omulambo gulobye okuboneka leka baleeta omusamize awo ekitundu kino omukyalo ne bamweta kigulu yena idye yaida abatakanga bali munaisubi atya mwene lusozi atwala emizimu gya kuno nga waidye omuntu ali kujja kuboneka tuboneko ku kigulu ate ime yatandika okusaba emizimu gye yakoba ati webanga eri ensobi ne yagwire mugiye yakoze bambi emizimu gimusoniwe wabula nga ali kugisaba nti girekula omulambo gye guli gwide gujje guziikibwe tumubonye ku ngayogera ku mwani nga yogera ebintu bingi ng'ebyekinansi eby'emizimu era olumazi yavaawo wabula waire mwene mizimu agitwala osasiro nayogeire embere kali kuterera balekulira omuntu omukazi omuzaire tagaleka igweni naye nibo omukazi azaala enkulungo y'ensi nkusabanga bwe bantu oninge babona omuntu oyo eyagwire mu maadi abo boine baita kumuvuvula kyanaabako niibwe baitaku kyonaabo yense kusaba nabo ngabo tito abanolo n'abatanga n'abavuma n'abakulu abanole abakidi emwani nindiro dembaga irengamba saba omuntu ali maadi omwo mumulekule aite andire mwifu abali amere tunamutereka baita kusalira webale kutasa nendonda kumulakosa baboneke mu speed omuntu akabuze abawuga bakozeeko ogweibwe kuva kuncho bali kuwuga ayi basadu baitu bali kukowanga batyama kukayibairamu bakuwa batyamaku era bairamu era nga ni polisi yona ebererese ku bantu abaayo abagezaako kubambi okuwuga era bibaire nga bikalemye so tukali wanayinga butisaawo eno aisubi abatakali kujanga libawaako era nga kyebalindire bali kulinda
nti oba oli awo essaawa omuntu odde yagwiriremu asobola okuyita ku ngulu. Kuba eno mu byobuwangwa bya Busoga batukoba nti omuntu wagwa mu kidiba mu maadi essaawa dagwiriremu era n'essaawa davuiramu. So bali kulinda nti wakusaawa 12 awo saawa 12 omulambo gusobola okuyita ku ngulu essaawa de yagwiriremu baba nga bagubona. So nembeera eri wano abantu bangi bekondye okwida wano. Ekitundu kino ekyebuwongo kiri kumpi na kibuga ky'Iganga era nga abantu abasinga bavuire mu kibuga eky'Iganga bali wano bambi okubona ku kino ekikanga bwe kibairewo. So eyo nembeera ndi mukyami wano Kigulu ngogera ku obwetaavu bw'amaadi wano bunene ino abantu bali kubonaabona ogw'amaadi kuba ngulire tuzira bwetaavu bw'amaadi omanti yatusukidde kola muki kugwa wano mu maadi bali kudaagadaga amaadi kudaaga abantu ganooni eri mu bito mu biwooka eyo abantu gaddaagano mu bidiba gano nekituusa n'omwana okolaki n'omwana okufa. Yaba wandala ku kitundu kuno eba wendala eyo jago jijaku ng'abantu bangi kisokera yala ekyokubya ekidomolo kya nusu bitya ekidomolo kya nusu bina ate agikuuma ajefuga mwana nga tosombye maadi n'atambuza bidomolo n'atunda imwe timutya ekyokubiri tapu tetulina tapu dimala omwezi tulidye kuki maadi edida kwa maadi ekidomolo era kya bisatu eidye kwa maadi ida kulala kayigabula kyova tulidaga nago obwerere era okwoza abakazi woida ku kusande era abakazi tuba bangi bati twoza gabwerere tunonja gabwerere ekyekizibu kyova tuligwa mu bidiba era mubonabona mutya n'amaadi ku kyalo kuno. amaadi enakuyo tulinayo amayina gange nize mudondo za bina abaana bali kutugwaku mu bisulo lwa mbeera y'amaadi embeera y'amaadi eyo kuba saawa dino kubawa oli kujaku kabibwa idako bati batasaswire mutwalo kutono amaadi aye ng'ate oli kwenda ofumbira abaana emmere bana batuyambe tuli kuba mulanga abaana bali tugwaku muno lwakubula amaadi batuyambe bekigema kwa abapo. Nze nize Ismail Yakaya nga ndi mutyami ekyalo ky'Ebukayitira ne Kigulu Tukobera ku kikanga bwa n'ekisaanira okuleba ekikanga bekyagwire ku Kigulu wano ng'akulubaala wakubibwa amabala gakola ku luguudo. Nze nteesa nti singa abantu abo babanga basitayireko olukomera olumala kisobola otuyambako okuboneka nti amaadi ago babikozesa mu butuufu bwago n'okuziyiza abaana bali wansi w'emyaka gitasaanire kusuuba nga 15 ku ikansi bataseeta ku maadi ago aye bazimbako olukomera n'okuba oba batuyambako okuba nga bataaku pampu egakuba okukweza kumbali kiyinza otuyambako. Tuli eno okutuusa nga bambi Shalwa na Lumansi omulambo guzuulibwa tuboneke nga guwe babeeneye baje bambi bamuwe ekiwumula eky'emirembe. So nebyo ebiri eno tukaali eno era babe ku Kwawa Media tulida kubawa ebisingawo okutuusa nga omulambo tugubwaine era okutuusa nga omulambo gwa Shalwa gujire gwaziikibwa. Abakali ku subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndi Yazid Yolisigira owe from Don Ricardo. Sobera nti kuno ogula oba gusobola obona omuntu agokola okugolayo omuntu ogwo
Halo. Nani asomo?